Kardom niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Mithang along ri mithang hawar ka charai kom nang ji longli philang ka charai kom nang ji along ke rat charia song pathinang ni lapen thoro malam pathinang ni longli philang ka charai kom dun ji along ke eklai vet si donang ji athe longli avite khai ki du ji adim avilupura kedam tang ja hong ni phai trok siar ni song lapen thoro malam avi pin pen eklai vet chingrum si ka chi song sai deng ponlo Kachisong Hood West Karbi Anglong District ke Parlo Jismed Lakhai si Dwaramla constituency angkang pinang anadim along Nagaung Matihujai district ng Parlo Tanglo. Bangso buta ka purun chingki chingwai pon bomlo. Bon ta pinyar ni anta kichun thek pon long lilang. Laso jok ahoy long li atu ahoy along apong alam ki nang klang bomlo. Bangso jok jahong ni pai trok siar ni votat lang so ser di honak klam along Havara Thur Paksi Dharm Pado pon. Bangso dharna ki padopon along Karbilo Charlia song kes etum pen pater pipon si break jump wrong a rat atum chirap chitodun. MLA G2 Goswami Jongsi Assam Gazette Apurkimo Chini Pame Melang Pulute Lang Proitha Baithalang son tan Nagaung along le lang pu MLA G2 Goswami abangke KAS asong pen ningdo kipaklang an parta KAC aphan KSA hin pen non ta thang na lalam the ning je pinlang Sidami jong si baithalang so go pini gina hok do kok purute KSA pen lang ding di lapen an parta MLA G2 Goswami lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habib Teron tumsi adai chen vek nangji pusi KSA pen ning je pon pila bang lalo kidam tang kari ke thomarni laso chiklo jakhong ko ni phai ke thomarni othat langso dolong along ino da bang bu wang thut pen othat langso ke Karbi Anglong gali pu Gusami ke hai kaning je labang ili tum ning duk lo Kasini tum apong chisong lo semet pet labang so putak prabjin ben kapat seragi pansi ni tumi Karbilo Charlia song uthalang se machuni ni lo athela ke Karbi Anglong already kitang lo patsi lage di tum Karbi Anglong busi tum chiputhit lo lasi jitu gusamia ke hai jong si kachini kang tum do pangte alangli lahai Assam Gazette amukhap langphuitha lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum Prabjin में लबांग सो RDNA बुलतांग ते बिनियानियन ता में कार्बियन में तो नमस काउंसिल पानी तुम कार्बिलो चाले असंग पर इथेता निंजे जेला जोंगसी पिनी पेन लामथे सिता कार्बियन में तो नमस काउंसिल में चिपक लांग थे पर उनके वांग जिला नानी जोंगसी कार्बियन लोग पना ने कना उठा लांग सो कना ने कना हो तो कप पने कार्बिलो चाले असंग पर के लांग दिए पिने कना हो तो कप बुलतांग ते जितु गुसामी लापेन डॉक्टर अबेतेरन अलंग तुम अदाई चेन निंजी अलंग तुम बिनियानी ता पिकोसी Karbi Anglong Autonomous Council na lamthi siya chapakla ye dalo labai ni tum isi kamjukang tum MLA G2 Goswami ke dam tang pora hot ke isi ke chari atuma phan thang nat ke pachini awi pin pen kang hu aso ason wang joisi long le hoi alam kali kalang kaning je thap jok pin yar ni long ri arlo chikli ke bang so si pati hur nutlo G2 Goswami damoria amar boithalang sot ahi pelai teo কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নথকাকৈ আৰু আমাৰ Karbi Anglong Autonomous Councilor সদস্যসকলক একো খা খবৰ নোলোৱাকৈ তেওঁ মনে মনে চুৰৰ দৰে আহি পেলাই আমাৰ বৈঠালাংচত যিটো নেকি কাৰ্বি আংলং হিমামূৰীয়া এলেকাত আহি তেওঁ কাৰ্বি লাংপি আধাখিনিতো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাটি বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে তাৰ বাবে আজি বৈঠালাংচ সমাজৰ এনেকুৱা কেচকাল লাগি গৈছে যে আমি কোনফালে থাকিম অশান্তি সৃষ্টি হৈছে আমাৰ ইয়াত সেই অশান্তিৰ বিষয়টো কিয় হৈছে এইটো এক নম্বৰটো হৈছে জিতু গোস্বামী দেৱ এজন MLA হৈ তেওঁ এজন বিধায়ক হৈ কিয় এনে ধৰণৰ কাম কৰিলে তেওঁ ভূগোল পঢ়ি আহিব লাগিছিলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কিতাপ নপঢ়াকৈ কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী নজনাকৈ আমাৰ বৈঠালাংচত আহি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিত আহি তেওঁ এনে ধৰণৰ কাম কৰি থৈ গৈছে এনে ধৰণৰ অশান্তি বিয়পাই থৈ গৈছে তেওঁ এজন পুক হিচাপে ইয়াত পৰিচিত হৈছে Alangli history nang Charlie si wang nang je podlo alangli inut ingkia song si Karbi Anglong wang amat pati hur nutlo putaka chisong radatum ninje pontu Nilitu mahawara long pen dual voter mate Karbi Anglong pen ta voter dokok la pen nogang hojai pen voter dokok la so joksi warsai nang chu endun bomlo
lasibang so dual voter sa bangke un anaki prapen ing thanang po lapen Karbi Anglong alo bangke panchayat election sa tami nang bibedet nang puputa pachisong ra tung pen ning J.2 jakong pen pokti pen jakong lang no bidi lang no pen lang no पंचायत इलेक्शन नang di bol idar ti lasi asam sarkar phana me chuning rile thorlo lapen team Karbi Anglong autonomous council me chuning rile thorlo labang so homoisa bange unti ke problem bange la duel putar ko pavita nang po lapen ako 2 number bange पंचायत election bang dak pen uthai serak nang po do ti uthai serak re blo dang de ke bang ilang ni bang set pungset che songji News Report KATV News. Di Furong Supi along kedo Sing Dance and Music Academy School along Charlie Dunau Sumar Kolkata Rong Supi Medinipur Pualong ki Padupon Ingdeng ki Thom Dance Bengal Dance TV show along ki Damtang wo signifying ko Trok Pen Jak Hong Nipai Hinian Paman Ponlo Bang so gachipate hut kado kawe round trok si an ke kan chipate dun si Di Furong Rongching Bar Arong Amikar Kamal Singh Terang Pen Santi Hansipia to Supi Senso Terang Pi Artaning kan Kep Junior category along first runner up anong ichipalong dun si Tangka Suri Trok si Kep Lapen Skuti hum chipalong dun Lason thot si halapudi Furong Tharvia rong along kido Bhupen Hazarika Lapen Jiu Titeron Pia to Supi Nistha Hazarika Artaning kan cricket home senior category kikan along chipate dun si second runner up chipalong dun Bangsa hut Tangka Suri Phokyap Lapen Skuti hum chipalong dun si apia po Lapen Don Rap an parta Karbi Anglong apan nong miwan pi Bangso ning karong abirta ke long pen apia po Don Rap an parta Sing Dance and Music Academy along ke lun ke kan ke Charlie Bomaklim so maratum ning che parong si senso terang pipen Nistha Hazarika tumapan di food train station along an ingtum dun si Mirapu lapen Garbia po hopen archodun Lapuso na pura hut Karbi Anglong aradatum aphan ning nangipathe dunapot Karbi Anglong arad aphan ning aklong pen kachuru pajirpon पहले तो मैं अपने टीचर और अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए और मेरे हर एक कदम में मुझे इतने बढ़ावा दिया मुझे इतना प्यार दिया और मेरे हर कदम में मेरे साथ खड़े रहे उसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी और रहा बात मेरे सेकंड रनर्स अप होने का तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया कि मैं कार्बी आंगलोंग का नाम रोशन कर पाऊँ एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने मम्मी को बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरे मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है और पता नहीं कैसे कैसे हालातों से मेरी मम्मी मेरे साथ रही है सो थैंक यू मम्मी Dance Bengal dance long first runner up singing high so how you feel Ni dance Bengal dance no chipate dun pen ki hai dun ne feel ninga rong piglo anke ne pai pe ni po phanta ni chiro par piglo anke pitom sa phanta ni chiro par piglo ni phan la nang chipatu pipot ang chipatu pipot sini hadak anke le dun dun nila 1 month principal cheng la dance Bengal dance ki dun ni phan mama to no parang support ke la tingnan mo ke ne pai ne po pitom sir anke ne family do anko dan kuna dance academy se mo ba ne sing dance academy of dance class में सीधा non future planning ki dona ke life ने फ्यूचर प्लानिंग के डांसर तो चिम्मन को उनके डॉक्टर तो चिम्मन Lapen jong si lapuso na barsai longpon chukro te ladak mithalong le phan nong me kiwan chuji phan bor ipon chuji pusi ni jepon lapuson me senano ikilong dun laki Karbi Anglong arat ning nyang ke pathe dun lapen nang ke rab dun joksi nong ilong dun lasi Karbi Anglong arat lapen Sing Dance and Music Academy phan chutami nong me wan kilo lasi kadu ko ve rod here to make video na pod Nistha Hazarika apia potin pen kachuru pajurpon हमारे क्लास से दो बच्चे ने
पार्टिसिपेट किया था डांस बेंगल डांस में कोलकाता में। तो मेरे से 2 आया, एक फर्स्ट रनर्स अप, एक सेकंड रनर्स अप। तो मैं तो खुश हूँ और अपना जगह का रिप्रेजेंट किया है हमारे बच्चे ने। मैं ये कब विचारिছোঁ আপোনালোকে আমাক যে वेलकाम কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত থেংক ইউ দিছোঁ। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালী যে ইমানখিনি যে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ। তথাপিতো বহুত মেহনত কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে তাই। এটা ৰাউণ্ড, দুটা ৰাউণ্ড নহয়, 7টা ৰাউণ্ড তাই নাচিবলগীয়া হৈছে। 7টা ৰাউণ্ড নাচাৰ পিছত তাই যে ছেকেণ্ড পজিশ্যন বা থাৰ্ড পজিশ্যন পাই আনিছে। এইটো মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ বা বহুত বহুত গৌৰৱ হৈছোঁ মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে। নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ। Kedamtang jahon ipai ki thomarni West Karbi Anglong Baithalang Solong Lakha Pokke Brasirkep Bahampur IMLE G2 Goswami Wangsi West Karbi Anglong Pennagaon District along Lia Hoya Putha Thangnarapur Kimo Chini ne Pen Jongpondo Inud IMLE abang pusri Methang along le Philang along Lia Hoy Chichini ne set polute Methang along Rikosong si Cherai Kom Thekpo Methang along le Philang Aduya Hoy Chini ne Pin Pen Banga Kapek along le Tan Nilong le Pucherai Tavaret polute Hin Hinabong ki Pachar Wa Panchop si Thekpon Long lo Lasonto CMLA G2 Goswami Sitami West Karbi Anglong Lapen Nagaon District along Lea Hoy Chichini Nesi Long Lea Hoy ki Jong Thaparet Banki Hin Hinabong ki Pachar Gojia BDC MLA G2 Goswami Banki Nang Claim Rong Lopusi APHLC Rod Choria Songatum Pen Akoy People Parai harai alam se lang ini dulu. Hapu parayan ke Beskar Benglong lo, lapen tu parayan bangke Nogang District lo posi G2 Goswami 59 nong Borhampur IMLE bang ini tekang. Lasu kan ninje pot ke nilitung APSL sia song pen bangke alang lipan pin rem lo lagi. Lapen alang li kan ninje pot ha pot Karbianglong Autonomous Council along kacari bom CM tuliram rong hapen ke Danglong IM keduan lapen MSC keduan MLA keduan lapen MP tu lapen isi apa bilang MLA G2 Goswami la pusona lam kaning jetikang lake monsam ki padoji aphan kali district hini ahoyalong ki duarar aphan ki pachar hojia bidie bangsi claim tekang lo la sojok APHLC songja koren singrong para hin pen ning kang samsi ke chipaklang ko Karbi Anglong puthak thang chini ni pin pen ke soipon thavare ra puthak Karbi Anglong MP MLA MEC tum lam the ke chipaklang dun de de ra puthak tapin rem pon tu ni phai ke thom ja khom pon ni phai ke thom ate July 3 year ni ke bang alam kaning jetikang get pen poisa me pinian ke July 6 anglo ate ja khom pon ni phai trok anglo Heta Karbi Anglong Autonomous Council tempen labang so G2 Goswami kan ninja alam thebang ke thang nat alam ta lam larabang abe lapen lamboy abe dia lasi lat Karbi Anglong Autonomous Council tem hanta la so lamboy abe dar puthak kon bangke niltum APSL se song pen bangke pin rem lo alang litum tra Karbi Anglong District Council mate Mikir Hills labang so District Council ke long bangke chini edat ma pusi da Karbi Anglong mate ke isi kacari CM ke Danglong IM ke doan MLA ke doan mata miliar nang kok mate hindi ponang kok alang litum yong si Karbi Anglong mate Mikir Hills District ke long aningkan la pen tarik arni chini bosan ke hala G2 Goswami kan ni tekang aku bangke lamlar tegi polo ta alang litum chini edat apa tahai Lasi Karbi Anglong District Council mate Mikir Hills District Council ke long News Report KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo do me thak me kardom